kenda ki burubura sema mai ngai wose yani.
sisinai sambala bundina endo sengani veirai suada ke maile wandaru simba musuka sombu ya binawani siwa songo ngani marau ne bakatangi ni durumiao auna musuka tunga senga talebe auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga talebe auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga que manda mai tuisi la vena linganda rondani si kuatale niko kao ai no musinga ni sudu enda esto mai no gulewa mai tukuna de ya uno mulenga masa ati indina lenana amusandenge ndaru mai meke auna musuka tunga senga talebe auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa auna musuka tunga senga talebe auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke amusandenge ausamodenga eke auna musuka tunga senga talebe auna mandua sua bakamalua nikuwa nambongi ni ngunu singa amusandenge ausamodenga eke 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 amusandenge. Radio Bulando Vata Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura Sema Mai Ngai Wase Yani Sabana marama
Asibikan tara tolu ende tiona miniti nda paro tuka berto na mati lol totok na ron rolang kino tu solo sandir sara antara mata ka buta le sa kinta be kenta o bambo tu cikin sa baka kinta be no tu no lomando bici be kito merke sa sibtal toko be kenta tolu ende tin miniti na ka bi di singa bukilulu na ka tolu singa bulu kento di singa di pulo me o tu di singa ni pulo be na kango sa tolo tos ni ngauna kelaner sa kinta baka cikin na total na pulo bo o irana kanta mai na nonta puno lomani bici ya begitu sange utu teknisi ngada sing benang di kuasa bikin tempat kira rambut tiga di na radio bulan dua bata bikin ni le bu bale rambai lebu enda do bitu madi tu na be kapito to sar sampan do tan la kapito do bitu mani go enda do bata tiga ni meta na bitu na koloko na kapito be ingkara bin di bikin ni sama cukup mai ena live non to Facebook page bago di benang tagi cukup nonton do bitter tar nonton do people polai ena bola mata na nonton do bital no na nomni do kir ser mai se son be kana kau di do ngandre kita do so mutu ni bikin ni so be ka senga sa kiri sa tuki no moni busoti na ya kapito be ingkara bi enda eu pedila no no moni do be ingkara bi nama katal cunga don nonton program untuk bital no cuko ke nanduan turang ando bakatang isi di rongul lebu sar nonton puno lebu biti rokotan ke tal no salam bagi rusa ulkeru non cuko mai Australia ranggas di buli bukan desar na Maris Brothers High School na turangan di na sele mai tabiuni sakaraya buki enda bital no tak cuko non ra tega bu manta bakata pada non ra ando bakatang isi kala Desember sar mai lelebu me bakar sa bakatang isi cuko ngonong ko ena walu sanga bulu kina dio sanga bulu amata sanga kalele ita kita ko mai santa rongo tu sarongo tu na eta na sakare buki bakatang isi dia na bunga sar na sot ni fe brother kina ragapi mai na nonto bonua bakatala kina ai bonota ni dan kai vital no chuko batake masta oya en lima na kaloko en kabi de vingra bin dai abong belum mantaka bisono kantung belum nak solar randindi bati sama chuko mai Hamilton mai New Zealand do belum nak kimrau bakatala kina be marama matanggali lusi seru ni belum nak sa boleh bumata na sama chuko mai kabi dengan ku marama kai talanga lati letan tabeta ni belum nak bakatala kina be Orto mati lawan ne mare da lalanga besi mai Liverpool mai Australia do sayanra do sambul benaka solo sa ini roko tombau oi marama tau binang sa le bono bitokani watalang kini marama kai bal surosei mata isarangan sar to mai dora turangan go kondo wili koto me bakana ninjai mai Sacramento binang sa bole bu tamale na siamo chuko mai na kabi de bengaravi ndai badi violent dabo sar to anon resel kava badi singani madal rambadi lete te wiwa kachugebe mana korturanga mai Sacramento na kabi de bengaravi ndai nei ta Vincent buni wanga ni sambulo benaka waka nu benaka na bugu ni bitokani na kabi de bengaravi ndai enda sana te bumanta nandona ser makao sara ortolanga tabi kenda seni wa ke udu nang garawai gona itala no membale ci filo bulu benaka marama basu Chloe Koto Isuba malombula Paulo Singeva ke monito to sarna filo ni siamo ci come ka benanga di koni sambula Namuni batu oleh kilo mau mutuka Ewala na lomo buka use Nanu manua Aula tapu na namuni koro Au maro Isa tilo Ando moniko Tebakal, you kill me, tell what to do. The one you ready on me, and I said, I said, but I'll leave you, I'm not moved, if I can run. It's a come, I can't run, from the Masara. Anu sautu kanai kila binaka Umay bakatla koya Kondaro bakama Ndoro maduna tabu me pilo so magositiau
manico Tabaka il che la di tavo cotu Tomani vedi nomi E la sua salina Batalina peia Anomu di Baccarau Domani vedi dormi E la salina Batalha veia Anomu di Baccarau Batalha veia Anomu di Baccarau Batalha veia Anomu di Baccarau
mekauki kenda vatamai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani.
si kaluto e natutokan nino muy wakarau ongai tarangi ko unongo sini sari sari Ya santi sar turun kena maraman darun day indalo mani orto na yanu boy siya bekenta na kabi de bengka rabat inta radio bulan do bata nangau na sa botok beken de rusul kawal na miniti me pana kolok ko sangi siya macam main via kan lamani kiba misa kinda boy kemuni en bulu benaka kena mara wena kabi de bengka rabat inta wa bagare tak cubi kemuni na ta tiga bulan na pitang lo bo de benaka ni keru sama bati pitang lo cinggo ili mereka loko enta nangkai rongote no pitang lo bata ke Mr. Sakare Buki Mr. Sakare Buki so sama go odimbe kana turang gongo ndona turang ndo pakatang sidi mai non to pono arto se ngono patamai patke lai Mr. Lai kini dolati mesake atek George von Moa di Talembek iya lele besar Iowani Tukana gai ertu vida taler sa muri mo sangule ta pandatan ria ko benga o se baka sama tegi retoka rendo patang isi tu en rakabi mai non bono lo mani vici da bo bina tu non rendo sule tu non ngona so vera rabaka di dibi o baka sama takasar don referee mai nandi rugby union ne non ro no sota kilele pro sota suba patake ni tansir rabi kar dula ko poturu mutu o iran do patang isi so vera dan do bosa ta tegi ra dan do viri kira da dobo di bira masta sai rusi rebulai na gitu nta kilale buya na nguna se urani kai kira se rani se tu sar tumbe ngai murin non to pakaro ni bito kun dare ngongo ngo sa mai to sar rugby tu sa landi sar na super rugby ko san ngai beta kap tu nei bugu bugu na ngongo matai sana bi sar ngabe no bus kene kene kerua sabi bi embera sar chunga se sabi bi anta kuni kuila sar chunga ke pakau ngai beta kap tu nei bugu bugu baya mabimbi ni satu na ngongo nei tambah lile pun nabi katu to sar ya na ken pa matel lain bital no na nagi sama chuki na batigi rasam sar chung me Sydney Australia ena ka benang ko bikum ni talanga na ngoni sen turbo sampai kan tona tak ni favoritak o menang karap o mesota na turbo go sen turang go Mr. Rocco Ferrini en LA7 se ya na pakatang isi diwalenga sa tawir ta tukin na buru-buru kembali siang ni ang sar moleng gitu rakabi ke pakau keladi siang di round yang gitu rakabi i radio pakatang isi
Ko anga ko bakari taka juga rani China lega hodawir taka tina punu pura-pura sona invitation 7 sa Pasifika na batu baya rawi labu bag binang talakin ena nomuni matu pali ang kinama kacumay ena 5 na kaloko ena Radio Bula Dua Bata San Francisco po binang tayo chung nabitokan. Nanonda biti ke ngasini buli paulange reki rongodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule ve kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli bakaromboka ve kemudo mai viti ena Radio Bula Dua Bata San Francisco me kauti kenda batama Endona mate kuniti wale bubekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana bayatini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli bubekenda na kenaroni betobi sena tobi kuna matini nada se liver cancer. Endende mendo kila kesate bikontiko. Na bakani sena soti ni kene bakatakele kila se symptoms bakabo kesambi mbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi nambaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi koba na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosen kay tukimay, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wakabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liungori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kauti viti mai voka boleka ka voka se butaka na bona nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bunga tali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binakandina. Ngay ndolo bo talangango na nondato boutique. E woli teki na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karami soli boila loma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu seba vitu wadi orua vitu viwa vitu ono se bandu lima tolu seba vitu viwa rua vitu tolu se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene Radio Bula Dua Bata San Francisco me kauti kenda vatamai. Wakai lavo ene vagarobuka. Radio Bula Dua Bata San Francisco. Mekauti kenda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking debt, you will attract debt. ena rao kalanga ni tosna chana kemisau ne bakala ibakatangan dengan ni nomutumbu. Rongoda na imbalan-balan di vaka sa mango kena bunga tele na nonda programa waro taki. Ena ono na kaloka na via kami ni waro muka vi kemudo ya Amerika. Dona kaloka ni singile ni waro wai vi kemudo mai viti. Wakai labo ena waro muka. Rongodi kena na nonda vaka sala na kena daw ena vika wakai labo. Radio Bula Dua Bata San Francisco. Mekauti kenda vatamai. Nada masara mada may bulikin ng doon ng life insurance policy may Lincoln Heritage. Sinangayaw sa nagkakil ni Turta, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sangkirta ka sarabiri ni Tauna. Nagkabi nga ya, kinamagat yung nga ya, sala ko man na check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay.
in time sarang amai. So tantang liwara katera tunda wara. Kau tunggu. Kau saya lawan dia ngopam bina katak. Nakampani bina kangguan na heritage link. Ngona bina kasarang asa katera into na kaya. Pakatara tutu na kena. Baka na kena pepo wog dito ta. Kami so mi. Nakilao kena timber na vaka. Iseng tubi kena ilabul liwaya. Minta samu kina kisi. Roni marong kina ngona. Mojuri paling bula. Kaki vai kabel taka bodo na insuang. Baya serangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondo nga, so muna claim na lo manurusang bulka ba newa. Kaya sa ruwan ang baki o tinapolis yung gaya na lenga, di ko na beba siya oray. Dawi mati sa siya nga. Raw-raw sar na baka leo fo man na telefoni. Text mai kinabas sa iwa 88 tolu-tolu 85 na kena itutubo matelelay. Turun kena marama daru kena ngone lebo rosa bulu meniti me bana kalau kumbulu bena kan di lo lingang ganga en ekab de beng kerap tintai bakan di bina katanga be malalang besi joli suma bulu bina waktu lagi ne be les torta ita ni bulu bina ka ba siamo sar chung mai Cairns en voligu ke Queensland klan maru tal chungar na mati lawa ndor bito ko na Queensland ne merunze nang gitu nang bongi pai kere kau sikan men teniu kila nata pano puno do siang suci ni do tali tali kida na mati timian Queensland Reds ya do totok na non nertung gitu ngona ni siang gitu tukin bita na tua olilip we ni rugby league mesana Ellen Lenga sa ngule dapat alasan ya na mati ni New South Wales nanggai comeback talaga na karuning gitu wakatan laki dan nakene YouTube sebab ni bina katuyan ni untuk my cans bena Italia sa torta kina no muni mata bu vale bulo bina kana kangu nep nai tau baka ni bina ka herre terbiango me potai bo kornre na how transfer and tua do bulo bina ka Mr. nai tau na siamo cuma na ka ni bingkarabi ending dai baka ni bina talaga be solar ndindi ma tu bono elewa waktu lagi nabe turangan ita Tony Tokalau happy birthday be kebuni keba ka endo na be ka bagareta kamai na we kang gundrendre we na lo menya sana ba urang ora sa suri ciro cuma na biakani o chope bat ke nom merungan dia tak membeka di Sacramento ya tertuna tuntal ngame Santa Rosa we be men rosangole sumbunga men turang ke nando mati lau nandua merto mai bakatartok Santa Rosa pag nundi binak tuyan be kemudian ka be bing kerabi tintai turang night pag talaki be Francis di naita sa lolom tu watake be tu kangu Ruben Matolomani badi ko sar cuk dan non Billy New cuk tadingungo en ka bini bing kerabi tintai binaka Francis pag talaki be suliasi rabuni kau tadi ro east en korturang lebu suba nimbul benaka benaka lebu esta suli rabuni kau na siya cuk mai ka bini bing kerabi tintai pag talaki be tai heru tambu lebu mai sabu-sabu au bini benaka cuk na mundu siya cuk mai na partai sibu ni mai sabu-sabu nga kina yan nu baga turang mai ngau ngo mai bandra turangan naita pedisiniasi ni teknologi nungundreu Bulu benaka Anna Rose Hoyt Miss Jack Dees
Radio Bulan Dua Mata, mekau ki kanda mata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai gai você yani. Sabunai kapi, ronga bina
Totokan tom libi pamaru te kiama bertu na au ni mana e ulu na birbiri na kabe benga rabe de ndai mislala nga besi na numbi baka bimbi chuka na serea na ital baka malua na e kabe sabaka sartu nga kina begitu San Francisco baka tirolo matal tu anti mate ni singa kala sombe kana ngona e siang baka di ben romo sebe smile sartu nga mai iya me baka nga na lau ni bura-bura ngona nga sandon men romo kina sandon don me sa mo te tanga kina o andi mate ni singa boy bana miniti me bana koloko na non to mata tim ni Fiji rua to sa talatal chunga na bango ni ochingan formality ni sot ni Super Rugby Pacific ya ni utsarang nang gitu na Singapore rowing go na HFC Bank Stadium antala dikin orto lewe dio na dorbo orto te kabuna mai ni lago go Pagarita kita nga na Fiji Village Fiji rua to farewell 9 players up to 23 Super Rugby Pacific season. Orto na dorobongo dua sarangan nanduru ni matimi ni nrua o kali pasi ulu laki apa dorobongo na bida na bagi sao che ko tatake na campaign ni matimi ni Maris Brothers High School lo baka sama taga sartu nga na singo ya gamay baka siapa tim ya baka sartu nga dream team mai gamay baka siapa na ratu kanta bule school na sot na final ni din sen stadium na mbakyo ang gito sarang akina bago bina kana turo punggo sa tiga bumelure te tal nga mekina ang wala New Zealand lenggito may na kaya baka doon nung kasama na matim ni Hurricanes na matim ni Wellington na NPC kalio pasi uli la kaya pakadibile sumay big Mick Burn kerto na nruo franchise and kena tiga buta ken na ruo na mbag saonchi may talag-talaga na sama na may talag-talaga Chris Minimbi hulyo talaga na Maris Brothers High School na Durubongo na kilabi na kan na Durubongo ay basu juga ni be kito baka talaki na nang gito baka hindi to kumayan na mata tim ni sana baka turang na itansiri anda sa baka ni binaga be Chris na non toso katarapa nang gito rakabi kere ketolu turang anu brother soro baka tini tui fangalele endon na dorbo gito baka binang saranga na mata tim ni atigo bu may lore mai nangona lebing karabi tuki na baka takataka endon na hotel may nayatu malolo. Nanguna batal nga sa tiga bu lasi kata kemikir na malolo rugby union may ngito sarat juga na pata-pata daki amani lureki na dorbung gosor bagtini tu fangalelo chinga sama recruit na mati polo wai no bunwa sama stalwart tu di na mati tim ini suba anggai mani leven na latui na warriors alone resar and inaugural season ni mati timi ni nruo santa bago ni natala bi sor bagti ni tu fangalele amalo bagale po bro na nomu ngarapo to may nomu tabi sa bago ni pinakatal tunga ni bike bundi bakatala kina rai kembula momo indonu ndona dorbo wala talanga may na setup ni Queen Victoria School ngito taltonga na timi ni Kurni Buli uchang wala talanga ni na bugu ni ngito ni kalapu may New Zealand amani katibili sumai me mai lewen na franchise nin ruan to talanga na dorbo na baga kumay nanronga Rusia tina sobe aluri talanga mai ni utsar bidan non ngito bibinaka en sot lebu ni fe brother baga talaki na skipper cup na dorbo go Rusia tina sobe ubamboto esa na may tal chunga ni o china season nin rua en bango so sepa tamanga ningo indua saranga lele bertukuna ndua na huge loss en mate timinin rua ambo to chugu ni dorbongo sangol talanga ni don na kontaraki en ndua na kalabo mai England so sepa tamani sa ndana bago ni vina kabira en buku non ngol watalanga kin don na senda Coco ni non mate timi first choice sartu na second 5-8 so ngon ngito na outside center kalabeti rabobo dorbongo sa ngola talaga ni dono na kontaraki lebu sarnga bamboto chugo mai parani se non ta kapitani liu talanga ni mata timi ni vitu ni non buno kalio ni soko sa na ustal chuga no kontaraki na mati ni rua anda bago bibina kan non sasang klani ramai laku duru mutu ebita na sele na bugu ni mabo rehab tu anda klani na rani mai tobo letal na vitu se zapa mbeka tu ni tu ne turanga waka kalio na soko santa bago bibina kan ni sa mai ngarabara no ni tabi en mata timi ni rua abo talaki no kitio ne talinga sa na mai zapa tal chunga non ra bago tabi en mata timi ni rua kitio ne talinga da kila bina dorbongo
ando wakasakiti na ngito na first 5-8 na fullback nga ngito bituli ando koto mabikenda na marau na bunga sar na ngauna na torbo ni nantingo kitione talinga sa pakarita kana CEO ni Matiminin Rua Mark Evans to na tio na torbo to sa babu di pinakata kana norto ngito en Rua na mbaki sa oti pakarita kan dinto rende na vital ya arto nag acknowledge tag sino torbo ko nangon ningito na Reds watake na non to Matimin ni uchu stal chunga ningito en mbaki ko non to home game chuko kan da tega butag chuko ni bo rusa ngul kalimen minute me lima na kaloko na HFC Bank Stadium yana ngau na may viti ni kita kata kenta ngau kento merke ke bakan to baka muria nang gito ya yo yana itutuku me boletan ngito rakabie ya ke baka ni be baka muria tal so itutuku so dan ngai muria tu ya dan to ngau na leka mengo lebu sara kunru baka chiko na baka sama ni nangole ngame na matin tubungo na be ka todo ko sana tosu sombu na kene sau iya to na ituku ambuto kata-kata langango oya ni sana boro toso ta kitale mai non buno la mai bici so ni karasini na unleaded fuel apa kata laki na premix unleaded and premix prices go up from today. Cooking gas prices to drop ka binakata lang kina abikem ni na do pangantangan na stove kasi ken na gas sana luto na ken sa we nang gonongo orto bereta kan na consumer commission rongotongo endo na lita na unleaded may non punua ronan dola wolu sanga bulu na ken sau sana tumbu ta ken on na sende na premix sana tosa ken na ronan dola ono sanga bulu karuan na sende increase na vana sende ya diesel may na $2 va sanga bulu kandua lutu sombo ko ya $2 tulu sanga bulu ka on na sende oi tugu rongo benak nakabike men lebu do bang taksu na karsin may bala karsin san lutu sombu kinan $2 diwa sanga bulu kandua na sende va 0.5 na kg na silinda LPG luto na walu na sende kina tini ka panan $1 tolu sanga bulu ka diwa 12 kg silinda okla lele do bang tango tolu sanga bulu ka $1 tolu sanga bulu ka vitu na sende sa luto na ro sanga bulu ka rua na sende hisa barto bareta ka go na kena fluctuate chukun na sau baka tau chunga pala teno kento me bit to singi lewa talanga na world price ko ya bakina na kene sa we na ngono kiba kambia ka nandina na kasama ni sona puno may biche tukin na way na karsine ya sabi biang ngono pinango me sana pangkari mandayani na puno tukina menta ka kotal ningay baka nuni chigo may merke sebe total sona be matintu baka Saudi Arabia ra supply ta kachukan weekend non the way telewo ngon ta sa milulo kento to sana pa chunga to sana raraw tunga na sona ngona itumbu zake le samba itumbu o sambo di binaka siang di baka tau chugo weekend to kiba kon reda pamalua na prices oya to lewa chuga no wir saranga kurang gibata chugo na wiwai non the puro-purongo ya ko nga usabo reta ko ya kiba kan tuan na ila pumantanga me na tu po na matin tu ngo di chugo na ngono ko rekomenda mo son expert der do may pagti kep na non the piuli bonuan na non the piwai tu ye mera baka reda mandani tunji na kina na way mesate tukuni so na talon da dorongo so ni tukuni na bese ni lebu ni way tundon na dona puno ibiti lebu so tukuna tume puno lebu ye mesa panggerisar ka nang ngongo mera ni banga na tu sa ko tal ningay baka rabi chuki puno tani menta to ka ko tal ngele musik nulunto tapi tu kina so ni way na karasi na daw si sana tumbunga matan to sa lewa chuka morto nang gipata chuko na buro lebu ngoy sibna pa na miniti ngona radio bulan 2 Isang daw bulu binaka. Dosang kay tukimay, endo binaka to banggara? Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tukibo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito kasaranga ilingori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai boka boleka ka boka sebuta kana boka nanalu.
voli teki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona, kareng, gona binanandina. Ngay indolo talangango na nondato boutique. E voli tekina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boila loma. Wei kiamuni mai Pennsylvania, kina veibu no bole kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu viwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, viwa rua vitu tolu, se email kina fijicoverstorepa@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongothi na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemudawe California. We mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongothi ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Saya menjaga ni pasti kita guna nomulore na buku ni smoke check kita orang ni buku iko. Girita main itu tim ni Empower Team and Southern California Pacific Islander Community Response Team mukune kina na bibu kabagai labu kasang ni saumi. Gir mai ena ono rua ono saiban dua liwa ono. Nada besar mata bebulikin untuk nunggu life insurance policy my Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tultan, nagkatil kabito ni Akostita na 2022 o sanggir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarang amay. So, ang taliwara ka tala tuntawara ka. Kubertungko. Kau saya lo bingung kamu bilang tak nak kampanye bilang gua na heritage link ni mau na bilang kasarang saya kata lintu nak kaya kata tutu nak kena bahkan nak kena paperwork itu tak kami suami nak kira kena timber na taka isteng tu bikin dari labu liwaya minta samu kena kisi dan ni maron kena ngona mojuri paling bula kaki baik kamu tak waktu na insuang. Ya serangan apa? The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga. So muna claim na lo manirusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na polisi nga yato na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na bakalew fo mo na telefoni. Text mai kina was saiba walu bandua tolu 85 ena kena itutu kumatalilay. Bila sa huli tura ken marama daru ken ngone lewa sibito na pa en walu na miniti bawo binang tagi na bitokan en kabide bingrab tinda. Okay, tapon bulu manta na sere kataraba don na sere kere chukumai una bakatang itaka de don ngone lekala kamayongo ba bulu chukan bi maram matangkali naita. Sa ini mati tu dito jugu turang may palinding nganon ra jugu nang turang ra tuyaw bulo binaka toram bose maram matangkali binaka na siya chukumai en buno ni bili ni uto kina mil velim beka siya Sacramento pag ni binaka tu ni bikem ni na kabide bingrabi ni tay pambul talanga bi father luker na bula ke na chima ro siya mabagay usar chukumai siya pula ka tongango na Washington State may Seattle baka ni binaka en buku di bitoka di na kabdi bingkarabi and da iwo retak juga di bifad don na nomu refri kondo bimba cukup vale wa sana puru bakatoro gena kabi na kuwa na talon tak teman-teman nom dong gitu ta tumbe ka nang gitu bitu mai da non do lo mai dewi coba kan ini binak tu yani Mr. Luker na bula ke na chi ba na kabi di bingkarabi ding time bakon ini binak talanga birtu na bi kaningo be tapalekal kala di benjina to kena bi kau bar tak tok men tu barong ke tumai ortu tu tok sar tu na big bro tu sam biciken na buru go kata ki biju mbona ki tu tok sar da kira bo di pola tok minggu na kabin pinggir rabi tinda bulu na kele si wong tu ada ser men mikina ortu na iyo, nono matu palo elis na kabi nakani kuwa. Good afternoon, Madam Sandy. Binakana siya chukumay bata kay Maramakay latilat na beta. Maramakay lo man pambimbi be Mami Sandy na kabi nakani kuwa. Cheli Nua Magi, may apia may Samoa numikin na 61st Independence Day. Ni matin tu levo Samoa
holiday juga orto mai Samoa. Sandi na Happy Independence Day mai Samoa wa mimbibe cheli nua magi. Ena kavi na kanikuwa binaka na siama chico mai. Mena parta isibunita kebiti mai sabu-sabu bulu benaka oisia busanti baka nuni binaka tu yana nubi tokani. Wakata laki nabi le meki mawalu eka nak sabole nubi tokani ena kavi na kanikuwa ke kemani toto sarna biokani. Bulu benaka mumbula binaka na siama chico mai LA en mataya binindabu ngoni talonoa ni rosi ni yanu ni bonu Iliasa kanandabo gerton na nasiribai dobango rakebalangi tune it up.